Pozdrav ljudi i dobrodošli nazad u novi video na mom kanalu. Danas ćemo ponovo igrati Clash of Clans. I upravo sam ušao u klan koji se zove Vaso. Pa će više Hanks. Neki replay od Vito pizzerije. Ko ne zna. Ja sam najjači sam. Neki Portugalci ga otvorili. Znači ja sam kao seljaku u grad. Znači da Vito pizzerije na A. Illuminati. Što je Illuminati? Illuminati. Wizard level 1. Mislim na Wizard level 1. Pixel, ne, Vito ne pada. Jedinice im ne umijem ništa. Skupljam za 3 da bi kupili Dragon level 3. Dragon level 3. I jamo da maknemo stvari, imamo i to da radim s defensive. Uskoro će ići na level 4, ovaj već na level 4, da ovaj ste već možda vidjeli. Onda, global therapy challenge. Can you beat my village? Njihov najjači je level 52, da sam 50. Saul. I protivnička jedinica ga nije sredila. Viće ovo mortar, viđe ovo baš me briga što sam rekao. Jel na crnogorski ili na srpski, baš me briga. Sve jedno. Jedan jezik. Ajde na 3. Na 4 izvinjavam se. Ajde na 3-3. I nije uspio da mu uzme ni jednu zvijezdu. Radijana pa uspekom, tako nešto. I mnogo idiotno radim. Ali je baš biti dobro postavljeno. Znači, bili su dosta odgovor. To je mnogo lijepo postavljeno. HP look. Gigi kažu, slomit ću ti ovdje. A šta odgovara Mortal? Slomit ću ja tebi vrat. Opet kaj vrijeme? Kako sad je to ti znao, ovo? Ovo niko nisam vjerujem. Maksimilija. Idemo napad Saula na Anu. I jedna poruka. Danas ja otvaram kanal. Vaš Stanković family. Znači u taj klan možete svi vi doći. Ako želite. Ako ne. Klan je otvoren za vas, dođite ljudi, uživajte. Klan će se zvati Vaso YouTube ili Vaso Stank ili Vaso Fans. I Vito mi nije uspio nizati jednu zeku. Znači klan se zvati Vaso Stanković Fans ili Vaso Fans. Bolje Vaso Fans. Znači i jedna poruka, Dejan Delić. Slobodno, zato što se otvoreno uđi kad hoćeš i slobodno.
Može se ne bi sad odmah da mi pravi. Ovaj epizod će možda doći malo kasnije. Mora 15 pola sata poslije. Nešto ja kažem to. Čo smijete? Koliko će da uzme tu, ali uzme na dvojicu brzo. Hillary Giga. Hillary Barbarian King. Ovdje su očeli brzo. Ajde idemo napad Vito pizzerije na mene. Replay. I kako i vidi bombu i pusti stavlja. Vidiš što mu Giga brzo umire. Giga odmah umruje. Big Berta, I love you. Big Berta, poljubio sam sad ekran zbog Big Berta. Nije se uspio. Heroik napad. Naši Vito. Heroik defense. Napad A. Strane od... Joj, kakav duduk. Nije uspio ni... Joj, kako je ovo Vito napravio. Vidite je kuća, vidi. Svaki bunger moga s njega vidjeti. To je normalno da je heroj defensiv. I sad ćete ubaciti balon. I za to su bio ljubi ranjice. Pa normalno da je heroj defensiv, kad on isto nije uspio da zemlja. Vajklan je mnogo top. A ovdje vidimo kako izgleda na baza najboljih igrača na svijetu. Ne znam, čekaj. Majed od Majeda. Majner. Bi želio da ima Majner, razumijem što ne radi. 44 Majnera level 3. Sa zlatnim lopatama. Barax level 12. Kanal level 40. Vidim da nisam pokazao to. Warden. Barbarian King. Queen. Hua kao stalno. Gdje su Wallbreakeri? A Wizarda? I 6 Wallbreakera i ne mogu da naći Wallbreaker. Vi ste tu, nisam se vidio. Inferno 4, magija. Expo, voleo bi kad bi se Expo updateovao. Ali ipak bih volio da se update. Dark Drill. Ok. Arapi kao sad. Hajde da napravimo veliki klan. Izlazimo. Klan. Create. Vasovi. Fanovi.
Ludzie, tam lokacje. Internacjonal. Zmienimy trochę. No proszę. Panowie. Niech was wypadł. Okay, create. You have successfully founded a new clan. Panowie. Otvoreno je ulazite vi i s ovim ću da kažem da čao. Sa pogledom na moje lijepo selo, malo rušersko selo. To je to za danas. Nadam se da ste uživali. Vidimo se u sljedećem videu. Ćao, Maša, vidim, mrdam ekran kao da Maša.